Se uwishura uburanga. Na amafaranga icyo cyo nyine gusa wishura. Ijana ryo nyine gusa. Ubigenze ute? Urawufata ukisigaho babara. Ngiye mfite umuti turi ibintu byanje bigenda. Urabona umpagarara usana abo bankurikiye banshagaye. Bagira ngo mbahereze umuti. Amahame yanjye ni igisheshana cy'idolari uri hanze urimo Rwanda igiceri cy'ijana. Tereka ngusuze mukunzi wa Safavgaz TV aho uri hirya no hino ku isi nizere ko umeze fresh. Amakuru yanjye nitwa Junior, umusore wanjye utagira imigozi imuhambira. Ikindi ko kumushwisi muhwe zagaca, nizere kubizi neza ko impamvu yumeka umwuka w'abazima ari ukubera Imana yonyine. Meze mutabona mwakoze subscribe kuri channel yacu, turabashimiye cyane namwe mutayikora mwikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. This is Safavgaz TV, nanjye ndi Junior. Murabona ko twibereye ku isoko, turi mu karere ka Burera, twaje gusura cyangwa se gusuza umugabo witwa Rumanura Inkuba. Nama video menshi twaberetse mu misi itambutse tubereka ibikorwa bye n'umuvuzi wa gakondo ariko utangaje, batutereka tumusange ku Gicumbi nyirizina ariko babyitabo. Umugabo hano mu isoko arimo aratanga ngo imiti, tugiye kumusura tumuganirize tumaze gahunda uko byifashe. Urabona ko abaturage bameze fresh, toki bacuruzwa imyaka igiye itandukanye. Reka dusuhuze kwanza mbere ya byose uyu mugabo twumve amakuru ye. Akeneye kuri uyu muti. Ubutagomerutsa no mu Rugarama. Hari benshi nahaye kuri uyu muti kandi batanze ubuhamya ko bakize. Nabwo turashaka umuti wa mugabo we. Muraho neza. Amakuru ni meza. Bimeze biterere. Ni sawa. Abandi bakeneye kuri uyu muti. Uyu muti ni uwiki imbere. Uyu muti uvura amavi, ibikanu, umusonga, ibihato. Aho waba ari umuti urisiga. Igihe ni bitabiva muri cyo muti ninde? Akira nawe. Inzoka mwiza. Iri kuri gato. Oya. Nose umuti mbere byose umuti ni ubuntu se. Natwe ngo muduhe. Uruvango ngiye maze iminsi hanze. Iyo navuye hanze ngenza gutanga promotion mu Rwanda. Ubundi nkora Tanzania kiyanze. Nose uko kuratuye. Papa kabate Uganda ntwetwe. Ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze. Indwara mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi. Kudashaka ko bakuroze, kutabyara ko bakuroze, amakimbirane yo mungo urakora ntibigende. Umuti ndawufite. Ushaka umuti ikintu kiri mu muhogo akira nawe. Baravuze uri aravuze ngo inzoka ngiri mu muhogo. Akira koresha uyu muti. Uyu muti nandi bajyamaza kuri radio bitarubaga ntari. Urakoresha uyu muti urafata ushira mu gakombe. Nange ushiramo amazi ukoresha uyu muti. Umuntu mu Rwanda tagijeshana uri hanze n'igiceri cyane cy'idolari. Uravuze? Umuti niko ndi kubaza. Uwo muti urashira mu mazi, no gushira mu mazi. Umwe akayiko mu gitondo kumugore cy'ikiri cy'umugo kiravamo. Yego. Nanye nari nshaka umuti ndarwaye. Ushaka umuti wiki? Urwaye munda. Yego. Muti wo munda ntawo mfite. Mfite umuti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani n'ibindi. Nanjye rero amategano niyo uyu muti twari mu ya telefone iyo majije gukira ushira amafaranga 51 n'ijana. Akeneye kuri uwo muti nibande barambika igice hano hasi. Mwigire hirya. Uyu muti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani. Utanga igice cyo nyine gusa uyu muti. Rambika igice hano hasi. N'uyu nguyu akira nawe. Ntabwo njye mfata amafaranga. Igiceri cy'ijana ngarakira. Ni igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Undi ukeneye umuti ninde? Utaduhaye. Akira nawe umuti wawe. Murambika amafaranga hasi. Arambura iki? Uyu nguyu yanze ko yamibe yabazengereje. Akira nawe. Undi ukeneye umuti ninde? Abantu batanu bonyine gusa nibo ngiye guhora umuti. Rambika amafaranga hasi. Uyu muti urafite ukawutwika uvanga n'amavuta. Iyo hari ibintu bakuroze ukawisiga bivamo. Iyo uyicuza ntibigende umuti jyana uwo nguwo. Uyu muti uvanga amavuta ukawisiga. We mundigamire mugire mwabana. Mugende mu makanya. Nukuvanga muve musha. Ntabana nkeneye hano. Nukuvanga uyu muti urawutwika. Wamara kuwutwika ukavanga n'amavuta gikotoro kisigaho babara. Ibirozi bakuroze rivamo. Ufite umugabo mutabana utwara imirangi ya telefone ukamamagara. Uramamara nakubwira ukuntu bigenza, neneho umugabo akagaruka mu rugo namba ufite umugore wakunaniye. Biramamagara nkagufasha. Barakwibye ibintu byenda bigarura. Gucuruza. Ushaka umuti wo gucuruza. Urafata uyu muti. Numara kuwufata ugende ufate ikofi namba gatambaro, upfunyikeho, ushira mu gikapu cawe. Abandi bakeneye umuti ni bande? Oya nje wambaye gatari. Akira. Oya nanje wambaye gade. Reba njewe. Uracuruza ntibigende. Niko. Wangatiye kantu kari na cyo. Ntagukorera ubwishi. Abandi bakeneye umuti ni bande? Ni igiceri cyo nyine gusa nge nta mafaranga kira mu mufuka wanjye. Yego. Nukuvuga ngo uyu muti kurimo ukoresha ufite ikibazo Cyo kudacuruza. Cyo kudacuruza. Nukuvuga ngo ufata uyu muti. Wamara gufata uyu muti oya nta muntu unyiba. Nje unyibye amafaranga urayagarura.
hagira ubikinisha mushire ku musozi hano musoko izuba riri kuva uyifite nayiguhe nuvuga ngo ufata uyu muti n'ufite boutique namwe ufite dukushaka gucuruza wamara gufata uyu muti ubashira muri mu kofi muve mu nzira mutanga inzira faranga ntagara yanyu tanga inzira mutanga inzira yego urakoresha uyu nguyu ikibazo cy'umugongo koresha uyu nguyu wose uwishura uburanga nta mafaranga icyo cyonyine gusa wishura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisiga aho ubabara urawufata ukisiga ahantu ugereze gute ukisiga ahantu ubabara yego nicyo nababwiraga rero nanone nasobanuriraga uyu mwana w'umukobwa ucuruza iki ucuruza amafi urafata igice cyo kirambika hariya gishira hariya yego ni igice cyo cyonyine gusura cyandika kugira ngo tuvugane umva bana nta mwana ukeneye guhagarara hano nta mwana urambika hariya ni ukuvuga ngo urambika amafaranga arasi bigarurira urashaka akira ngo ugura ushaka iki shaka amafaranga igice cyo kize nta kibazo yego narangije akira nanjye yashira hariya yego muvandi ni ukuvuga ngo ushaka umuti w'iki wo gucururiza dore nguyu ni ijana ryonyine gusa uzabaca amafaranga yarenze ijana muzumve ko atari muganga rumanura inkuba ugereye ndi umuti ninde amavi ibikanu umusonga ibihato ufata uyu muti ukavanga n'amazi namba ukavanga n'amavuta ukawutwika wamara kuwutwika uyu muti ukawisiga uba waragiye ibintu bitabivamo ni ijana gusa nca uri mu Rwanda mu giceri cy'ijana uri hanze ni amafaranga ijana ry'idolari umuhereza yego undi ninde ukeneye umuti urawufata upfunika mu gatambaro ushiramo kofi yawe undi ukeneye umuti ninde ushaka gucuruza ushaka umuti ucuruza ninde undi ukeneye umuti ninde yego ko mukununga mikoro bimeze bite mwebwe naye kandi guhereza imiti ko mukununga mikoro bimeze bite twagusuhuje mbere na mbere yego amakuru yawe amakuru ni meza yego twari tuvuze mvuga ngo hari amavideo twagiye tubona yawe hirya no hino twe turi 5 Guys TV je nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tuvuze tuti uyu mugabo wajya kureba ahantu aba ari afasha abantu tukamusuhuza muraho neza amakuru yawe ndi hano ndi muganga rumanura inkuba yego abantu nagiye mbereka amavideo yawe agiye atandukanye nagiye nikurira ahantu nkayabaha bakavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe ubwo twashaka kumenya neza tukamenya n'imikorere yawe abantu bakuzuyeho mu isoko bimeze bite genda umuganga isi yose ranzi ntago ndi wa muntu ufata ngo mbaje ari mu gikari nje kwibira amafaranga nge nkuvura hano ku isoko hanyuma amafaranga yawe bayatwara amafaranga nta muntu wayatwara yego urabizi neza mbizi neza ibi biceri ntago bari bitwara nta muntu twaje no giceri nuko reka twiganire rero uti uri rumanura inkuba yego uravuga ureba wenda badukurikira hano kuri kamera yego uri muntu cy'ubundi ukora nk'ubandi umuvuzi gakondo wuje ibisabwa mfite ibyangombwa binyemera kwamagaza hano ku isoko mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano uracuruza ntibigende kutabyara ko bakuroze kudashaka ko bakuroze uracuruza ntibigende uraza nkagufasha kubera iki akenshi amavideo tugunda kubona uburi mu isoko mu bantu gutya n'ubufasha uburi gutanga ikindi utinda guha umuti ku giceri cy'ijana ijana ryonyine gusa impamvu nza ku isoko hari benshi bafatana bakabashira mu bikari bakarurira amafaranga biyiza abatubuzi batwiyitirira amazina yacu ngo nabavuzi atari abavuzi ngewe nza hano ku isoko yego ngewe ndaza namara kuza nkahereza umuti abantu bose babireba sibyo yego imikorere yawe ukorera he ubarizwa hano turi mu karere ka Burera n'imbibwiye abantu mu kanya gashize ubarizwa hehe wenda ufite ivuriro ibintu nk'ibi ngiye nkorera Musanze ara mu mujyi gakorera Rubavu mbuga ngari gakorera mu cyari kara ku mpaka Rwanda na Uganda yego kubera iki waje hano muri Burera impamvu naje muri Burera amaze iminsi hanze yego naje hano kugira mfasha abanyarwanda bafite ibibazo yego ndi kubona twabangamiye abantu twabangamiye n'akazi kawe wenda kugira ngo ukomeze ibyo wari urimo reka tugire gutya tubwire abantu badukurikiye cyese tuba turi ku mafaranga yawe yaragenda wena muntu yatwara yego nta kibazo ufite nta kibazo mfite ngica okay reka tureka abantu baceho yego twari tukiganira abantu batwihangana abantu mudukurikiye turi mu isoko urumva ni hatari reka abantu bakeneye ko bafasha rero abakeneye kuri uyu muti mwese muhagara hari ku ruhande mbafasha hari umuntu uzanye amafaranga hano urigarurira iyo no turashira hari abigarurira ukeneye umuti bagarara mbafasha bajye ku ruhande okay ubu akazi karakomeje ni ukukomeza ugatanga imiti akazi karakomeje ukomeza ugatanga imiti ariko giye mfite amatsiko y'ukuntu ndi kugukurikirana ukuntu utanga umuti
sinzi uburyo babonyemo ariko ugatanga umuti bimeze nk'uburu. Urabona nge mfite umuti turi ibintu byanje bigenda. Urabona umpagarara usana abo bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti. Ntago abo kuba bankurikiye gutyo gusa ko ni imiti nkoresha. Yego. Utanga kuri make kubera ikirere. Impamvu utakuri make nje ubundi sokuru yitwa Ruzihitiramo. Abatanzania kiyanza. Ibi ngibi ni umurage. Ntago ushaka gukora atari umurage. Yego. Uvango amahame yanjye ni igishashana cy'idolari uri hanze urimo Rwanda igiceri cy'ijana. Niyo mpereza nkagufasha. Ubijana ryanjye gutya nari gukaba. Urarima nkagufasha nkaguhereza umuti. Yego. Hanyuma abandi bakeneye umuti ni bande? Ni bande bakeneye umuti ngo abandi bakeneye umuti namba bahereze. Taza kubabangamira. Akira muze ushaka umuti wiki? Muve mwabana mumusha. Angango kamariki aka. Aranga barakoroza amarozi y'amategana amatamikana mawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ukoresha uyu muti. None ndagatwika kose. Uragatwika kose ukavanga n'amavuta ukisiga hubabara. Ni kose kandi umuhaye gato. Akira. Kumpaye gato. Urishuje na hano hasi. Umuhaye gato. We muvemo. Kumpaye gatoya. Oya nako ngako. Nukuvuga ngo ucuza ntibigende. Muzehe yishyuye. Ufite umugabo yarakunaniye bana bagabo baje gusambana nje ndabafatanya. Ndabafatanya rwose. Ufite umugabo yakunaniye genda bikora. Ndamara kutwika akayonga maze ngashire nko mu gacupa maze nisiga. Ako kanya rwose wisiga bikuma birakuvamo. Ibiki bikurimo muze? Ni ibiki bikuri? Ngo namarozi mawo go mu mubiri ngo akango karabivura. Barakuroze. Barakuroze. Ari uwo baroze ndenda kujya ngo kamushyira. Nicyo nakubwiraga ngiye mfite imiti. Yebe. Jana ryonyine. Yajana abana bararitora. Ntago bana bayafata. Ibyo nakubwiraga. Ngiye ubundi wigeze wanje. Urayibona neza. Ukira hano gatatu. Uzeheze katacira. Oya, iyo uri mu rugo. Mu rugo. Ukira hano gatatu. Wamara gucira hano gatatu ngatambura ibibazo byawe byose. Yego. Umunyarwanda umunyamahanga wawe hose. Singwa ngo uteguze kundeba. Uramamagara nkagufasha wawe hose uramamaga nkagufasha. Nkoresha imiti ya Kinyarwanda. Nta utanzi se yose iranzi. Nitwa muganga Romaniri Nkuba. Ariko ukoresheje ijambo ngo umunyamahanga ubwo se umunyamahanga we wamufasha ute kandi wumva ari imahanga? Umuntu uri mu mahanga aramamara nkamubwira ibyo akorera aho ngaho. Ahari. Yamara kumamara ngo ahari nkamufasha nkamubwira ibyo akora kugira ngo mbone ibibazo bye. Yego. Ubwo wenda kugira ngo tuze kuguha umwanya ukomeze n'akazi tutagira batubangamira. Hari abantu hano tushaka kugenda tuvugisha. Bakeneye umuti rero. Bavugisha nta kibazo. Yego. Mwaba numwe uyu mugabo muramuzi? Ninde uzi uyu mugabo? Hari Niko abantu bo muri Burera uyu mugabo muramuzi? Uyu ntango muvuga. Kike kibazo wowe. Jewe nyine nabwira na nkuzi no kujya manzi rumva makuru yawe. Yego ngiye ndi umuganga Romaniri Nkuba. Mvura amarozi y'amategano amatamikano amahwera no kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani. Yabagana korera. Nkorera Musanze nkorera Rubavu ngakorera mbuga ngari hariya mpaka Rwanda na Uganda. None se umuntu ashaka kugira ngo musange mu rugo waza. Naza nkagusanga rwose nta kibazo nyishura amavuta y'imodoka nkagusanga iyo nta gihanze iyo ntari mu gihugu cyanze nda. Nukuvuga ngo subwa mbere narema ni soko si n'ubwa kabiri. Hari benshi nafashije kandi barangira mu bibazo byabo. Yego. Ndamuzi yaramfashije mfite ikibazo cyo kudacuruza. Amumuti sorry subiramo ntabwo twakurebaga neza. Uyu mugabo ndamuzi turaziranye. Twarahuye mfite ikibazo cyo kudacuruza. Amumuti nyine. Kuva uwo munsi ntabwo nongeye kubura abakiriya naragurisha. Uracuruza? Ndacuruza ncuruza amafi n'amasambaza. Ucuruza ibintu byo mu mazi. Biri kugenda se byibuze? Biri kugenda naribi. Umuti wawukoresheje ute byagenze bite? Umuti nyine yarambyiye ngo nimba yarambye ngo uwo muti ngo nimba n'abakiriya njya mbona ngo ningafate nkazirike ku gitenge nari nambaye. Nuruka ujya gucuruza kaziritse wano. Ukabona birakunda. Ni amahoro. Ni amahoro biri ku mafaranga. Ubu n'ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe nawe uramuzi. Yaramvuye. Bari baranduze mu nda hararaga hari kunjya umuti ndagenda ndakira. Urwaye mu nda? Mbinjege bari baranduze. Nyuma yaho byagenze fresh. Nyuma yaho byagenze fresh umuti nawe unyweye kane mitanyana nanywaga mu mazi mu gitondo na nimugoroba. Karakana ari kugenda atanga abantu kuri niko yaguhaye nawe uragenda. Niko yampaye pe nanye namuhaye 100. Igiceri cy'ijana. Ni ijana. Wanyweye uruhaye. Ahubwo nzamushimira nari namubuze. Wa mugabo rero abantu hano barimo baravuga bati wagiye ubafasha ibigiye bitandukanye. Urumva ni byinshi byo kuvuga hano ariko tugira ngo wenda mu buryo bwo umwanya
kugira ngo ukomeze uvugishe n'abantu cyangwa se ukomeze ubahe iyo serivisi yawe. Umuntu yakubaza utubazo dukeya ureba abadukurikiye hano kuko turi ku Karubanda. wowe ushaka uwe muti mama mbaza nta kibazo. Ndi kuvuga turi ku Karubanda, turi kurebwa n'abantu benshi. Tubwire wenda imikorere yawe ureba hano muri kamera niba bitwemereye, hanyuma utubwire imikorere yawe naho ubarizwa kwa kundi ubisubiremo. Ingi nitwa Muganga Romanura Inkuba, nkorera Rubavu ku mupaka hara kuri Petite Barriere hariya Mbuga Ngari, gakorera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda hara Mucanika, gakorera mu mujyi wa Musanze. Ndi umuvuzi gakondo, isi yose iranzi ingwara mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani. Barakuroze kudashaka kutabyara ko bakuroze, uraza ukambaza nkagira gute nkagusobanurira. Izo ngwara ndazivura, singoma ngo uteguze kundi abankorera. Ushaka kuba uri hanze muri Amerika n'ibindi bihugu, urampamagara nkagufasha, ni $100 gusa ngusaba, uri mu Rwanda ni $100 ngusaba, nkagufasha byo nkabirangiza nta kibazo, bigacamo fresh. Abantu barabona ko Abanyarwanda banakwizera ariko baba bakuzuyeho ibintu ari amahoro. Niye tekinike uba wakoresheje? Mfite imiti ituma ibintu byanjye bigenda, nabivuze kenshi. Yego, ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda. Ubu twese watwujujemo imiti, mwese muri irimo. Hanyuma iyi mikoro yanjye mfashe unkurireho aya moya rwose ayiriho, ubundi nigendera amahoro. Yego, murakoze cyane. So ubwo gahunda ukuntu iteye, turagira gutya tumanure nimero hano ku kiganiro. Ukeneye muganga wiyaranje umuhamagare we ku giti cyawe. Hari abantu baba bashaka kuvuga ibintu byabo mu bwihisho, bashaka abandi bantu babimenye. Umuntu wese urwaye indwara idafite aho ihuriye n'ibintu bya kizungu nagane uyu mugabo. Nimero niyo muri kura ku kiganiro. Reka mbashime cyane wa mugabo, urakoze. Reka twebwe twikomereze akazi keza. Namwe murakoze.